Murakaza neza kuri Afrimedia Live. Kuri uyu munsi tubifurije amahoro aho muherereye hose, tubifuriza no kwirinda muri iki gihe isi yugarijwe n'icyorezo ca COVID-19. Ni ikintu gihangayikishije isi n'abayituye. Rero aho uherereye tukifurije amahoro, tugusabiye kugira ngo Imana ikomeze kukurinda. Tunagusaba wowe dukurikiye kugira ngo ukore subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu ku gihe no mu buryo bwo kudushigikira. Rero twabazaniye umutumirwa, ni umusore ukiri muto, ntabwo akuze cyane, mu myaka ni mutoya ariko afite ibikorwa birenze imyaka yiwe. Imana iri kumukoresha muri iyi minsi, iramuhagurukije kugira ngo afashe benshi, ubutumwa bwe bufashe benshi. Ni umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa, ni umwe mu basore bahagurutse bari gukora ibintu bikomeye. Kuri mikoro za Afrimedia Live muri kumwe na Mungura Gaby Emmanuel. Rero ndaza kumuha karibu mu kiganiro cyacu. Urakaza neza James. Urakaza neza. Ni karibu kuri Afrimedia Live. Imana ibamugisha kunyakira. Yego, kuri Afrimedia Live dukurikiwe n'abantu batandukanye. Twagusaba ko watangira ubibwira kugira ngo bakumenye, abakuzi yenda bakuzi ku buryo bw'ivugabutumwa ariko ntibazi James ngo ninde, ariko n'abatakuzi kugira ngo bakumenye. Icambere mbaje gushimira ku mwanya mwiza ubashe kumpa. Ku mazina tanzi nitwa James Ndayishimiye, nkaba n'umuvugabutumwa, nkaba nyoboye ministeri bita Jesus Christ International Ministry hano muri Kenya, akaba nije yagarariye. Kongera kandi ngakora evangelisation mu bice bitandukanye byo muri Afrika. Imana ibamugisha. Asante. Urakoze cyane James kuba utangiye wibwira abadukurikiye, abakuzi n'abatakuzi, abakunzi bawe bakumva, ariko uyu munsi bakaba bari kukubona, ariko ushobora kwivuga mu kinyamurenge kubera ko uriwe, ukibwira abatakuzi mu buryo bwa kinyamurenge. Okay, ari uko gashatse nta kibazo. Mbo nitwa James Ndayishimiye, papa ni pasiteri bita Nkunda, nkaba ndi umugorora. Wenda nivuze mu za famiye, kongera akaba umwishwa w'abadahu. Imuhira ni hehe? Imuhira iwacu ni mu Rurambo. Mu Rurambo. Hehe neza. Rurambo ni nini ku batahazi cyangwa se abahazi bahita bamenya ngo ni mu Rurambo muri aka gace, za Bibangwa se, mu Gitembe, hehe? Nyambo sinari niteguye kuza kwimbaza udukore research nziza kubera yuko sizo nari niteze kumbaza, ariko bandi mu mibande ni sokuru yabaga, niho nabamuze babaga. Yego, urakoze cyane. Ubwo abanyamibande babashe kumenya umwana ko ari uwo mu mibande, ariko sico kigenderewe cyane. Urakoze cyane James. Watangira utwibwira se wageze muri Kenya ryari, kuko niho turi, wahageze ungana gute, muhe mwaka? Mbona nageze muri Kenya muri 2013. Myaka sinayibuka neza, ariko nico gihe nageze mvuye Burundi kuko ari nkaho nakuriye cyane. Wakuriye mu Burundi. Ese ubundi James angana gute? Sindi muto kandi sindi mukuru cyane, ndi muri myaka nyine y'abasore. Nibanga myaka tuzayivuga kuri social media. Abantu bashaka kwibaza ngo uriya musore, kuko abenshi barakuzi hano hanze, tukuzi mu bikorwa byinshi bitandukanye kandi by'abagabo bakuze, ariko ufite ibikorwa bikuruta mu myaka. Ngerageje kukureba nimajinye n'inyuma, niyo mpamvu narimbajije imyaka yawe. Ariko mukiva ari ibanga nta kibazo. Yego, waruvuze ngo uri umusore. James, kuki udashaka? Mbo gushaka, I think ntabwo ari ikintu nyine ubyuka mu gitondo ngo wamukigwaho. Utekereza warashatse kandi nawe ni ikintu wabanje gufatira umwanzuro, kuko urebye nyine nka mbere, wenda mu mico yacu bakuzaniraga umugore ukamushaka, ukagenda maybe umumenya mwarashaka, ariko ibihe byarahindutse, and again isi kwiragenda ihinduka ukundi. So nyine bifata igihe, bifata kubitekerezaho, bifata kumenya uwo ushaka gushaka by'ukuri nimba ari we, kuko ntabwo gusa ari umuntu gusa uzana kugira ngo mubane, ahubwo n'umufasha ugufasha kugira ugere kuri viziyo zawe. Ariko uramufite?
mboku ntawe mfite kose ndashaka hari muri kuvugana ariko zaze bikunze kuri ubu nyine biracara aho nyine ubwo abatarayabona bavugo batangire urakoze cyane James nakwifuza ko tuja mu buryo bw'ivugabutumwa kubera ko ari huzwi cyane niyo ministeri ukoreramo kugira ngo utangire se James yakijijwe ryari James ni muntu mu buryo bw'agakiza nyambo urana muri community yacu biragoye cyane kenshi na kenshi dukora mu miryango ikuze I mean ikijijwe ugasanga umwana agejeje imyaka runaka akaba umukorari ariko James ubona nakijijwe muri 2008 nari nkiri muto cyane 2008 Chogiye nari mvuye ahantu n'abandi bana mu rugomo shikanu kuri stade Burundi bita FFB hariho giterane cy'umuvuga butumwa yari ari wo Masasu n'undi pastor uvuye muri Kongo nazizina arabwiriza hejuru agakiza numva ku mutima waje ukiye kwakira Yesu gusa nyine kubera inshuti twari kumwe avuza ngo abantu batambuka imbere bintera nk'isoni kuko se abantu barambona bazi ko ari nje warubakuriye mu bintu twabagamo bindi bitari by'agakiza babone ngo ndagiye ukizwa I mean ugasanga nyine abantu tufite ashemu bidutera isoni so binera isoni ariko mu mutima waje numva ndizeye ndangize ndibuka nashitse mu rugo ndapfukama natura ya magambo yari yavuze kuva ico gihe nico nakijijwe do igihe nakijwe nizo gukirizwa mu ruhame roja gukirizwa mu rugo of course ntabwo nahise mpinduka kubera ko gakiza ni ikintu kiba umunsi umwe ariko guhinduka ni processes urabona abantu benshi babwiriza ubutumwa abantu then baka-expectinga yuko bahita bahindura ingeso uwo munsi kubera ko bababwiye ubutumwa none habaho processes yo kugenda uhinduka nivyo biri zivuga ati muhinduke rwose mugize imitima misha dore ico ni ikintu kigenda kibaho buri munsi ntabwo ari ikintu kibaho umunsi umwe so ndakizwa nija mu buzima bwo gusenga ndangize za muri Kenya ndiga kugeza ubu nyine ndacara umunyeshuri nakoze mission nyine ahantu hatandukanye ariko nyine ni nkuko ubuzima bwaje bwakiza bwagenze watangiye kuba umuvuga butumwa ryari ntabwo ari kera urebye hari ikintu baza bita ngo ni moto wa kwanza twigeze kuri Burundi tuba mu buzima bwo gusenga cyane noneho tukaba mu buzima bwo gusenga gusa hari ishurirwa nari ntaragira ajya gakiza icarico kubera ko kuja mu ikanisa ni kimwe kuja mu materaniro n'ikindi ariko kumenya ivy'ukuri agakiza icarico nico wahamagariwe naco n'ikindi kintu gikomeye cyane so natangiye kumenya umuhamagaro wanje ngeze muri Kenya muri 2015 ejo bundi ntabwo ari kera nibwo natangiye gukora ivugabutumwa buhoro buhoro nyine ugasanga bazavuga ati kugira ugire intambwe igihumbi utangiza intambwe imwe rero utangira uvugana n'umuntu n'umwe ugasanga wageze ku bantu igihumbi wageze ku bantu 2000 umuhamagaro w'ivugabutumwa wawumenye gute ko wahamagariwe kuja gukora ivugabutumwa cyangwa se wahamagawe gute mu yandi magambo ico kibazo ni ikibazo kigoye abantu benshi kubera yuko mbere yuko nja mu ivugabutumwa numvaga ko nzaya ibintu byinshi nigeze kumva ko nshaka kuba umucamanza maybe kubera akarengane nabonaga mu bwoko nigeze kumva nshaka kuba umujournaliste nigeze kumva nshaka kuba umu actor nigeze kuba nshaka kuba umuririmbyi ko navuzaga piano n'ibindi nk'ibyo ariko ibyo zose nubwo numvaga mbishaka ariko hari emotion tugira kubw'ikintu runaka ariko naje kumva umuhamagaro igihe namenye the purpose cyangwa impamvu yico nkwiye gukora buri hari ikintu mu buzima bwawe bumva se nihe vide niki kintu kiri empty wo waka contribute muri community cyangwa ka contribute muri isi kandi umuhamagaro w'Imana rero abantu barawitiranya ntabwo ari kuvuga ubutumwa gusa nta nubwo ari ugusenga nta nubwo ari ukuririmbira Imana n'abadokiteri bashobora gukorera Imana n'abarimu bashobora gukorera Imana no kuvuga ngo umuhamagaro w'Imana ntabwo ari ibintu bikorerwa mu ikanisa ahubwo ni mu kibanza urimo ugakora ico Imana ugamagaye gukora urakoze cyane no kuvuga ngo ico gihe umaze kumenya umuhamagaro wawe ni muri uwo mwaka 2015 ubona gutangira ese nibwo wagiye mu buryo bwo kwiga cyangwa watangiye nabanje kuja ku ishuri ariko cyatumye jane ja ku ishuri nuko numvaga mfite umutima wo gukora ivugabutumwa urakoze cyane James n'abadukurikiye kuri Afrimedia Live namusaba ko atubwire se James ubu nyine waruvuze ko ari ministeri uyoboye watubwira mu ncamake iyo ministeri kugira ngo tumenye ibikorwa bimwe mu zo James ari gukora hari ministeri nyoboye hano muri Kenya usibye gusa kutaba muri Kenya
maze gufungura amatorero muri Tanzania twafunguye ya mbere ntizagenda neza ariko hari irindi rifite abantu batarenga 200 gusa nyine nibwo rigitangira ariko nyine bari byishimo kubera ko abantu babwirije wenyine warangiza ukabaha inshingano nico kintu gikuru kuruta ikindi dufite irindi muri Uganda ni nkaje reba nyine East Africa bikurikirana hamenye uko bimeze so muri Kenya na registre kanisa ryemeye n'amategeko rinyanditseho bita Jesus Christ Revival Ministry ni ministeri ireba ivugabutumwa ni nico tugendere cyane no kubwiriza ubutumwa bwa Yesu Kristo izo ngizo biri mu byo tumaze kwa accomplishinga usibye ko nyine ko hariho n'ibindi tugenda dukora mu kwigisha abantu ndetse no mu gufasha abantu mu buryo butandukanye mu buryo financier ndetse no mu buryo bw'ibitekerezo so ni igikorwa kinini kandi kiracaguka dufite itorero Mombasa byari muri Kenya byabaye byemewe muri uwo mwaka ushize n'uzemewe na leta ariko byari bihari so dufite itorero Mombasa Kitui amatorero 2 ndetse na hano Nairobi Kitui na hano bita mu Kameni no muri Kitui town so ni nk'ivyo nyine mufite amatorero 3 muri Nairobi muri Tanzania rimwe Nairobi 2 Kitui n'indi Mombasa murakoze cyane James se we wagize umuhamagaro gute yo kugira ngo ujane ikanisa ahantu bene wanyu batari hatari abantu bakuzi muhita mutangirana gukora I think mistake ya mbere dukora iyo duhamagawe tukibwire ko tuzabikora bivanye n'ubushobozi dufite naho ngaho bizabipfira bigatuma dushaka shortcut zo kuzana bene wacu kugira ngo babashe kudufasha so I think mu gihe ufite umuhamagaro bazavuga ngo Imana ntabwo yaguha iyerekwa ngo kwima ibikeneye kugira ngo ugere kuri iyo yerekwa nuvuga rero mu gihe wagize ubwoba bwo gukora icyo Imana yaguhamagariye nibwo usanga urimo urakora mistake either zo kuzana abantu runaka cyangwa abanga ugashaka gukoresha inzira zoroshe kugira ngo ugere ku cyo ushaka kugera so I think mu byo nyine natahuye ni cyambere nuko natahuye yuko nimba Imana ari yaguhamagaye ntabwo izareka gukora igikorwa yamuhamagariye kubera ko Imana yacu ntabwo ari injinga ariko ko ntabwo ari umusazi ntabwo Imana yabwira ngo ngwino ngutume duvuga ahantu ikwima ibikeneye kugira ngo hagere nuvuga ngo Imana yacu is Jehovah Jireh ni Imana providing ni Imana itanga mu gihe ibintu bikenewe so icambere natahuye yuko umuhamagara atari uwanje ariko umuhamagara ari Imana kandi umuhamagara nimba ari Imana Imana yenye ibasha kubikora ntabwo nije ubasha kubikora ikindi ni ugutahura yuko ntabwo twahamagara bene wacu gusa kimwe cyo ntabwo ngwanya amakanisa ya bene wacu bavuga ati nabyo ni sawa kugira ngo begerane ariko ndavuga kimwe yuko ntabwo gusa twahamagara kuguma i Yerusalemu ahubwo twahamagara kugenda i Samaria n'ahandi hantu hose kugira ngo tugeze abantu ubutumwa so I think culture cyangwa umuco wacu uri mu kintu gituma twigunga tutaba flexible kugira ngo tubashe kugera ku bandi so ndumva mu byo nyine nakoze cyambere nuko nabashe kumva yuko ari igikorwa cy'Imana izayikora ikindi shakisha uburyo niga culture z'abantu runaka kugira ngo mbashe gufitinga uzo bahaye bakora nimba ukeneye kubwiriza abayisilamu iyo ngiye muri Tanzania kenshi ndagenda kambara ikanzu kicarana nabo tukaganira mu bantu 200 hagakizwamo umwe cyangwa 2 cyo ni igikorwa gikomeye cyane ubundi nico gitangaza gikomeye kuruta ibimuga bihaguruka kuruta kukubwira ngo Imana igiye gukorera ibi kuruta kukubwira ngo mwene data akora kuroga ibintu nk'ibyo usanga dukunda cyane so humva no kubreakinga culture cyangwa imico yacu tukumva yuko twakagombye kugera ku bandi tukababwira ubutumwa kuko nico twahamagariwe urakoze cyane James kuri izo nama zawe ni ubuhe butumwa wagenera umuntu ufite uwo muhamagaro ariko utaratekereza ko Imana ari supportinga umuhamagaro we ikanisa yatangiye cyangwa ikindi kintu ni ubuhe butumwa wagenera umuntu umeze gutyo ufite uwo muhamagaro ariko ukiyazenguruka muri ibyo bintu bimeze gutyo I think igihe Imana yabwiye Yesu Kristo yabwiye intumwa ngo ntibagende i Samaria bavuga ubutumwa bwiza n'ahandi Abisirayeli nabo inako intumwa zashatse uburyo zagumye i Yerusalemu niyo mpamvu haje ico bita persecution cyangwa kwicwa kw'intumwa bituma zihunga zigenda zivuga ubutumwa ahantu kandi buri birebye iyo amazi adatemba akaguma ahantu hamwe arapfa uzareba amakanisa y'abantu bikunda bari selfish azamara imyaka 5, 6, 7 ariko gasanga yashize ubundi muri ukwezi gushize muri ukwezi nindi Burundi sanga amakanisa amwe yagiye ashira kubera yiko bari abantu bamwe ugasanga bagiye ahantu hamwe
noneho ibintu bihinduke bagenda ugasanga ikanisa ryararangiye. So iyo amazi adatemba ntabwo aba ari mazima, ntiwo yanywa. Unywa amazi kubera ko atemba, kubera yuko aba ari mazima abatarapfa. So nkumva kimwe cyo nababwira abantu boye kwirimita, bareke kwireba kwanza. Nimba Imana kuko hari ababikora kubw'inyungu zabo. Ndi umuvugabutumwa ariko ndabizi. Hari bamwe nsigaye mbona bandika muri kino gihe cya corona ati bantu tubareke bohereza ifaranga z'amasadaka n'ibindi. So ntabwo mbigwanya, ariko numvaga kino gihe ntabwo ari igihe cy'ikanisa cyo gushiraho pressure abantu kohereza amafaranga, ahubwo ni igihe cy'ikanisa cyo kureba se mu ikanisa ryacu nimba abantu bakora kugira ngo bajye, ariko bakaba batayabakora ninde twofasha. So nkumva yuko ahubwo ikanisa ryakagombye kugira responsibility zo kuvuga ati reka turebe uburyo dufasha runaka na runaka mu matorero yacu, ariko ivyo abantu ntabwo babitekereza. Abantu barikunda, bari selfish. So ubutumwa nabagenera ni uko icyambere ntabwo twahamagariwe kuguma muri bene wacu gusa, twahamagariwe kugira ngo tubashe kugera ku bandi. Kandi ikindi ntabwo Imana iri limite n'uburyo twebwe dutekereza. Imana iragutse cyane. So ni byiza yuko abantu bagagombye kwagura imitekerereze yabo, bakumva yuko and again abantu bakari kubujije. Nimba ukeneye kuvugana n'umunyakenya uramenya igiswahili, so ntabwo uzavuga mu ndimi ngo akumve. Ntabwo uzagenda ngo utangire uvuge mu ndimi muri za ruga ugatangire yumve no igiswahili ugenda umubwira. Mba numva nyine benshi bavuga Imana yaduhamagara tuvuge ubutumwa, ubuhe butumwa. So mu gihe utaba ushaka kumva yuko wavuga igiswahili kugira ngo umuganirize, mu gihe utaba ushaka kuko wakwiga icyongereza kugira ngo umuvugishe, so nkumva yuko imitekerereze yacu niyo ifunze, kandi abantu bakagombye kureka kwikunda. Ubundi amatorero yacu tuba twumva yuko iyo tuje tugaterana tugataha tuvuga ati twanezerewe no muri umuriro wari watse. Umuriro wari watse gute? So umuriro itorero rya kera ubundi ndangiriza kuri ico kibazo warubajije ryagendera ku bintu bitatu bikuru. Ikintu cya mbere bari abantu batikunda. Urugero bivuga ngo bafataga ibyo batunze byose nka Ananiya na Safira, iriya story yabo bakabitanga. Ikintu cya kabiri bayobagwaga n'umwuka. Nuvuga ngo mu gihe ubwiriza ubutumwa bwiza lazima ibimenyetso by'umwuka wera biraza kuboneka, ibitangaza biraza gukoreka, apana bintu vya fake zo gufekinga. Ikintu cya gatatu bari abantu bari bafite ubumwe, niko navuga, n'urukundo. Basengeraga hamwe buri gihe, baga materanira hamwe. So ariko ico nico tudafite. Nimba umva ko udakuze mwene so urakenera uburyo umukura mu ikanisa, so ugasanga nyine izo ntambara dufite. So abantu bakagoye kumenya yuko umuhamagaro si uwacu ni uw'Imana. James, urakoze cyane ku butumwa ugeneye abakurikiye Afrimedia Live uyu munsi bari mu mihamagaro itandukanye yo gukorera Imana. Urakoze cyane kuri ico ngico. Nakwibaza ngo ese dusubiye inyuma kuri ministeri mukoreramo, ese James akora wenyine, akorana nande, bimeze gute? Nijikuriye no mu buryo bw'amategeko, ndi ka chairman wayo, but dufite abandi ba pasiteri Kitui, bose n'abanyakenya n'ahandi Mombasa. Tukagira nyine n'abandi, ni ukuvuga ngo buri branch yose bwigira abayobozi. So ni nkuko dukora, numva ntabwo nkora jenyine, dufite nyine abandi dukorana, dufite secretary n'abandi. Urakoze cyane James. Nakwibaza ikibazo wenda mbariza n'abadukurikiye kuri Afrimedia Live. Ese James akora iki inyuma y'irivuga butumwa? Hari akandi kazi James akora tumuzi nk'umuntu w'ingendo nyinshi wagiye hanze mu bihugu bitandukanye. Ese James ari indi finance magira ku rundi ruhande, hari akandi kazi akora? Of course ntabwo ndagafite, kubera yuko na Paulo yigeze kwandikira ngira ngo n'aba Thessalonica, aravuga ati ngira ngo n'aba Filipi, aba Filipi, aravuga ati gihe naje wanyu ntabwo naje kubasaba, ahubwo naje nyine nipanze, kandi Paulo yarakoraga kugira ngo support mu murimo. So ndakora ndi muri business, hari ibintu zangurisha bitandukanye kugira ngo mbashe gusupport mu murimo w'Imana. So income zanje ni mu kazi nkora, ni ukuvuga ngo mbafite bino bintu abantu bavuga ngo bari full time ministry, mba numva yuko bitarizo. Nta buryo wavuga ngo uri full time. No, ni byiza yuko na Paulo nimba ari we tugenderaho yazaga akora amatenti, amahema, akagurisha, agasupport mu murimo wiwe. Ntabwo mvuze ko ari bibi gusupport mu murimo w'Imana, ariko ni byiza yuko n'aba pastor n'abandi babasha gukora, bagakoresha intoki zabo kugira ngo babashe gusupport mu murimo. So yes, ndakora muri business. Urakoze cyane. Turi mu gihe isi yugarijwe n'icorezo cya corona. Majorite y'abantu b'abakristo cyangwa se tumenyereye kuja mu makanisa guterana, ntabwo mvuze ko batazabaterana atari abakristo, ariko mvuze abaterana baje mu materaniro.
ntabwo bari kuja mu materaniro kubera icorezo isirimo ca corona. Iki kintu cugarije isi, coreza abantu bose hirya no hino ngo kari hamwe niko kari n'ahandi. Niko utekereza kuri iki kintu kiri kuba? Hari ico nshaka kuvuga kandi nari maze iminsi ngitekerezaho, maze kumva kuri internet cyane abantu bavuga muri Kenya, mu Rwanda, muri Amerika ngo corona ngo ni igihano kiva ku Mana, ngo ni iminsi ya nyuma, bamwe niko bavyita, ni Imana ihaye hana abantu kubera ivyaha. Shaka kuvuga ko ico cari ikinyoma kandi ndaza kugisobanura uburyo je mzumva. Izo ni ibitekerezo byanje. Icambere, corona ni virus. Coronavirus ntabwo ari ni type z'ama viruses, but specific iyo dufite ubu nyine niyo bita COVID-19. Ni virus ifata abantu ivuye mu nyamaswa. Nuvuga ngo mu buryo buri scientifique ni nyamaswa cyangwa bat cyangwa bat sinzi uburyo bayita mu Kinyarwanda, agacurama. Ka transmissinze maybe virus mu yindi nyamaswa, none iyo nyamaswa iha ino virus ku muntu, so bituma ino virus iba mbi cyane. So mu gitondo naza ngerageza gusoma kuri internet izindi virus zagiye zibaho, nasanze hariyo virus yigeze kubaho plague yica igice cy'abantu bari batuye isi, ngira ngo abantu miliyoni 60 muri ico gihe. Abo ni abantu benshi cyane. So pandemic, izo bita pandemic, ni ukuvuga ngo ni ikintu kiba cyatufekisa isi yose, cya plague cyangwa cya virus mu buryo runaka. So virus ntabwo ari Imana yayimanuye ngo ize ngo yice abantu. Cyo ni ikinyoma kabisa. Nugeze kumva umuhanuzi umwe abivuga ngo Imana yari yayimweretse ngo kubera ibyaha iri ku isi ngo igiye kumanura. Ariko impamvu ntabyemera ni icyambere, nuko ivyo dukora twebwe abantu nivyo bituviramo ingaruka y'ibigenda bituba. Nuko ngo birizivuga ngo ijuru ni ry'Imana, isi Imana yihaye abantu. Ntabwo uzagara kuri etage hano hejuru ngo usimbuke gutegereze ko Imana ize ngo igusame. None nuvuga ngo consequences z'ivyo dukora nizo zigenda zidukurikirana. Nta Mana ihaye imanura bino biri kugira ngo twice. Impamvu ya mbere ni ukubera yuko ntabwo igihano c'Imana, ibyo twagiye tubona muri Bibiliya, shakizwa nuko abantu biriwe mu nzu cyangwa bakaravye intoki. Bitekereza nimba Imana yavuze ugiye kuduhana, twarangiza tugakizwa igihano c'Imana ari uko twakaravye tukareka no gusuhuzanya. Imana ntabwo yabizi guhana abantu. So ntabwo iki cyaba ari igihano c'Imana, kubera yuko hari ijambo riba muri Petero wa 2:3-9 izivuga ngo ubushake bw'Imana ni ukugira ngo abantu batarimbuka, apana abakristo, abatuye isi bose. So iyo rero dufashe kino kintu twarangiza tukagihindura, tukagira picha yuko Imana ari haye ituma bino bintu igenda, kandi nimba ari Imana yabikora, nuvuga ngo natwe rero tugende tugume dutanga ino virus tuyifashe kwica abantu abakristo. Ejo nazangana n'umupasiteri umwe arambwira ngo yagwaye, ndawe yasa ko si corona muri blague nyine, arambwira ngo yango nta abakristo bazagwara corona. Ndamwira ati cyo ni ikinyoma gikomeye cyane. Abantu ibihumbi bapfa, abakristo ko barapfa. Ubundi ko baravuga ko nimba ari ikintu cyambere cyatanze virus mu bihugu nka Italy na Espagne na Amerika na amatorero. So nubujije kuvuga yuko kino cyorezo kitafata abakristo ngo cyaje ngo ari cyo kugira ngo cica abapagani. Ico ni ikinyoma. So uburyo nje mbibona ni situation gusiriho kwisi nkuko izindi situation zibaho, ariko se hari ico kitwigisha, yego hari ico kitwigisha, kubera ko urevye ibihugu byose byagize ngo umunsi wo gusengera kino cyorezo. So I think mu gihe tunyura bino bintu nubwo atari Imana ibikora, ariko hari uburyo bidukora mu bwenge bikavuga ati hari Imana iri mu ijuru kandi twukungira kandi tukisunga. So ni byiza yuko ikintu ca mbere manonaho abantu baba twumva ba pratique, taking care y'ubuzima bwawe, nimba uko nyine baba baguha bikora uko bimeze. Ikindi tumenye tubisengera, ikindi tugume dufashanye muri bino bihe bitoroshe, kuko ekonomi y'igihugu yabaye mbi, ekonomi mu bantu yabaye mbi. So nubwo mbitekereza ni ibintu bibaho nkuko hasanzwe habaho ivyorezo vy'imvura n'ibindi vyorezo. Urakoze cyane James. Ubu nyine abantu benshi bari mu mazu. Hari akantu narimo ndebe ejo ngo umwana avuga ngo abavyeyi bari baratwiyenjeho batwiriza mu mazu batubuza gusohoka, ati noneho nabo byabageze. None abo bantu ari abana, abakuru, abatoya bari mu mazu, majorite bafite ubwoba. Nubuhe butumwa, ni yihe message ibakomeza yewe n'abamara ubwoba? Kuko bamwe batekereza ko hari aho nabo narimo ndeba kuri internet ejo havuga ngo sinzi ngo wavuze ngo isi zashira mu kwezi kwa kane.
mu kwezi kwa kane Yeah. biri kuri YouTube ngo nibwo isi izashira. None mu by'ukuri abantu benshi babisoma ntabwo hari abantu badakurikira amateleviziyo, badakurikira n'ibyo leta zivuga, abashinzwe ubuzima. Aba bantu urabagenera ubuhe butumwa kugira ngo mu gihe bakurikira Free Media Live bagire ikintu bunguka basi, at least bavuge ngo bibaremye umutima, bibasubijemo imbaraga, ntiyumve ko isi murangiranye nk'uko bari kuvuga ngo isi izashira mu kwezi kwa kane. Yeah, so icambere impamvu bavuga ngo isi izashira mu kwezi kwa kane nuko NASA yavuze ko hari ikibuye cyari kiza cerekeza ku isi, but gishobora kugwa ku isi urumva kikica millions of species. Ariko mu by'ukuri nuko ntabwo ari bwa mbere ibyo bintu bivuzwe by'ikibuye, gusa biraza ntibishobore kugwa ku isi kubera ko hari uburyo Imana ikontorora. So abantu bagende bahumura, ariko kimwe cyo isi izashira. Hari umunsi w'imanza y'Imana, hari umunsi judgment y'Imana izaza ku bantu. Icyo ngicyo cyo kirahari. So icyo nje nabwira abantu, hari ijambo gusa rimwe ngira ngo narisoma, riri muri Zaburi 112 ni igice cya 7, haravuga ngo ntazatinya inkuru mbi, umutima we urakomeye wiringiye Uwiteka. So message yanje ni ingiye, nimba hari intwaro imwe Satani azakoresha kugira ngo atubashishe, ni intwaro y'ubwoba. Ruvuga ngo ikintu gihari, ubwoba ko burica abantu kuruta uburyo ingwara yica abantu. So ubundi umwaka ugira iminsi ngaha 365. Ntabwo bari fixe arubwire renga. Ni ukuvuga ngo muri Bibiliya buri munsi Imana igenda itubwira ngo ntutinye. Ibyo jambo rizi inshuro 363. Itubwira ati ntutinye, ntutinye, we kugira ubwoba. Kubera ko Imana irabizi impamvu Adamu na Eva bagiye kwihisha, tibashaka gufesinga Imana bavuga icyo bakoze n'ubwoba, kuko bahise bagenda kwihisha. Ni ukuvuga ngo intwaro ya mbere Satani akoresha kugira ngo turwanye, aduteza ubwoba bwo kudashaka kwegera Imana. Ugasanga no mu gihe wakoze icyaha, aho kugira ngo usange Imana igukiriza, uragenda uza mbona abantu umunsi w'ameza ariko bazabasohoka kirika kandi gameza ariko kugira ngo abashe kutwibutsa urupfu rwa Yesu rwatubarije. Ariko ugasanga nibwo abantu bakweka biruka ubwoba mu cyangwa cyo kintu Satani akoresha. So iyi message nabaje ubundi ari umuntu wakorera na telefone ngo musengere tikorana yangu tugiye kumwita. So ubwoba burakandi reka mubwire biziva ngo ico natinye nico cambaye. Iyo utinye ikintu buri gihe kugenda kugira ingaruka, ushobora kuba udafite corona ariko kubera yuko ugasanga n'uburyo zavuga muri psychology, nigeze kwiga psychology, 60% y'indwara turwara ziva mu bitekerezo. Ugasanga urwara indwara ariko bakaguha paracetamol ugasanga indwara bakaguha paracetamol idakiza niyo ndwara, aho ugasanga wakiza kubera ko mu mitekerereze yawe wizera yuko paracetamol yakije. Mbona ziga ndwara amamakamba paracetamol, yaba grippe, yaba malaria, nababara umugongo, hose ni paracetamol, niko abavyeyi bacu bameze. So mu buryo bwa psychological, kuko umwana bayumva yakora ngo ikintu bayumva yakiza. So nkumva ubwoba ni ikintu Satani akoresha. So abantu bareke kugira ubwoba, abantu biringira Imana, kwiringira Imana, tugatrustinga yuko Imana muri bino bihaye tubamo. Nibyo jambo twasomye, inkuru mbi zo zirahari, ariko se niye nkuru dukeneye kumva. Iyi si hayivuga cyangwa iyi Imana hayivuga mu ijambo ryayo yuko itazigera duta cyangwa inaduteranya. Biziva kugira ngo ni mu gitabo cy'Abaroma ikavuga ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo ngo twahawe umwuka w'Imana. Uwo nguwo niwo mwuka dufite, kandi umwuka w'Imana ntabwo ugendera mu bwoba. Iyo tuvuga ngo turebe kugira ubwoba, ntabwo tuvuga ngo tugende dusuhuzanya, tugende duhoberana, twiteze ingwara hano hanze. No, ahubwo twumve yuko no mu bihaye bibera hano hanze hari ubunezi bw'Imana yahaye turinda. Ikindi cya gatatu nababwira abantu, bumve yuko izina corona ntabwo ari ryo rikomeye cyane kuruta izina rya Yesu Kristo. Hari izina rya Yesu Kristo riruta andi mazina yose. Abantu boye gutinya, message ntabwo aho bari hose, izina corona si ryo rikomeye kuruta izina ry'Imana. Imana niyo iturinda amaja n'amaza, Imana niyo idureba, Imana nizi ntamwe tubiri bizigwa ngo mareka wazaza turinda. Ni ukuvuga ngo mu gihe tugiye gutsitara akaturinda ibigenda bidukurikirana hirya no hino. So mukomeze musenge Imana, mwiringire Imana. Icambere wokora izo mpaye nkora muri no minsi, ikintu cambere, uyu ni umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo nimba mu bihe wumva yuko uri munsi, ufite umwanya cya gitabo wumvaga yuko utosoma, ya magambo wumvaga yuko utokwiga, fata umwanya wiga ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya wo gusenga, uyu ni umwanya wo kugirana ubusabane n'Imana, bizaza umusaruro. No mwanya uri mu rugo, kuko ni igihe cyiza, niyo opportunity Imana ihayiguha kugira ngo ubashe gusabana nayo. So ndumva iyo ari message nanjye n'abantu babatuma.
urakoze cyane James n'abakurikiye Afrimedia Live turabashimiye kuko mubashe gufata uyu mwanya kugira ngo mudukurikire kugira ngo munumve n'ubutumwa Imana ibagenera muri aka kanya bicishije mu mukozi wayo James mwamwumvishe kuburambuye kuva ari muto kugeza uyu munsi. Ikibazo kimwe cya nyuma nabaza James kugira ngo tuja no gusoza nka ministeri uyoboye yo ko murabigenza gute kugira ngo muhure n'ikimuteganyiriza abo bantu yewe guhura abantu babibujije ese mwe murasenga muhura gute muhura mu buhe buryo message zibageraho mu buhe buryo muri guhuriza hamwe gute wari utanze inama mukanya uvuga ngo iki ni igihe cyo kugira ngo abantu bahure bafashanye amakanisa areke gusaba amaturo ahubwo ngo areke gusaba amaturo ahubwo arebe uko afasha abakristo bamwe muri abo ese nkaho uyoboye nka ministeri uyoboye iyo muri kubikora gute bimeze bite? Icambere ico abantu bakwiye kumenya bafunze amatorero ariko ntabwo bafunze itorero. Nuvuga ngo iyo birivuga itorero église locale ni inyubako ariko église universelle cyangwa universal church itorero n'umuntu ku giti ciwe. So hari abafunze naho abantu bahurira kugira ngo baramye Imana ariko ntabwo bafunze kuramya Imana kuba mu mitima yacu. So icambere nkatwe ministeri turacarimo dusabana n'Imana aho turi hose dufite social media kibingi biko biradufasha kuganiriza abantu. I think social media ni ikintu abantu bashobora gukoresha mu buryo buri positive cyangwa negative but mu buryo bwivuga butumwa kini kintu cyagidufasha. So nk'itoro ryacu cyambere turacafite fellowship abantu ko barasenga aho bari ko turaganira ku mbuga twohereza ama video yivuga butumwa. So nukuvuga ngo ivuga butumwa iracari ko rikora. So mu mipango dufite no kugira ngo tuzaganire ko turabipanga na bamwe mu bayobozi tuvugana uburyo twareba bamwe batishoboye mu kanisa kuko urebye muri Afrika bazavuga mu Cyongereza abantu babayeho mu buryo bwa hand to mouth nukuvuga ngo bakora bashira mu kanwa buri munsi. So nimba wafunze kinyozi nimba wafunze ahantu havaga income yo kujya uwo munsi so numva biragoye. So twumvaga yuko muzo dufite muzo twaduteganya tugana n'abayobozi bose bari muri komite nukureba uburyo tworeba abantu mu kanisa badashoboye uburyo bwo kubona ivyo kujya tukareba uburyo twohuriza hamwe kuri social media cyangwa kuri M-Pesa tugatanga pin number kugira ngo tubashe kwa supporting yewe nayo matorero ntabwo twayanze ariko aze aravugira ngo supporting amaturo amaturo aze kugira ngo supporting indam. Murakoze cyane James uyu mwanya mwiza tubiranye kabutanze n'izi nama ku bakunzi ba Afrimedia Live turagushimiye. Namwe rero badukurikiye wewe wafashe umwanya wawe kugira ngo tubane muri aka kanya turagushimiye tukwifuriza amahoro muri iki gihe kitoroshe tugusaba no kugira ngo wirinde kurikiza inama leta idusaba gukora. Turabashimiye cyane tunabasaba kugira ngo mukande subscribe kuri channel yacu kugira ngo mudushigikire no gukomeza mubona ibyo tubagezaho ku gihe mudacitswe. Murakoze cyane.